أشهد أن لا إله إلا الله. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Menikahkan di anak pula sedekah dengan bilangnya 12 malam tunai. Dan imam nikah dengan anak sulah ayat 10 dan 11